Gimnastika je jedan od bazičnih i najzdravijih sportova za razvoj dece, često i u senci nekih drugih popularnih sportova. Ipak, Petar Vefić, bez obzira na okolnosti, sledi svoj san. Petre, pre svega hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Za mnoge od nas gimnastika oživi tek svake 4 godine dok su u toku olimpijske igre, a ti ovaj sport živiš već više od 20 godina. Kako bi nekome ko nije upoznat sa muškom sportskom gimnastikom objasnio kakav je tvoj svet? Da, naravno, da gimnastika je generalno slabo ispraćena kod nas u Srbiji. U većini slučajeva se prikazuje samo olimpijske igre, tad je najgledaniji sport i najprodavanije su karte na olimpijskim igrama, uvijek je velika gledanost njega. Kod nas u Srbiji, nažalost, nije tako. Iz kog razloga tačno nisam siguran. Vjerojatno zbog pravila, zbog sistema malo kako to funkcioniše, pa ljudima nije najjasnije na prvu kad vide šta se tu dešava. Ali gimnastika je bazičan sport, preporučio bi svima da počnu da se bave što ranije tim sportom kako bi stekli malo koordinaciju tela, osvestili pokrete i posle gimnastike naravno uvijek može da se prebaci na neki drugi sport, što je dobar početni i dobra odskočna daska za ostale sportove. Dolaziš iz Kostolca koji se danas ponosi nacionalnim gimnastičkim centrom, ali kako je to tada izgledalo iz ugla jednog deteta i koje su neke prve slike koje te vraćaju taj period? Da, pa naravno, sjećam se da mama je vodila starijeg brata. Ja sam zapravo gledao starijeg brata koji je talentovaniji od mene u tom svetu sporta. Međutim, odlučio se za neke druge stvari, ali dolazio sam skoro svaki trening sa mamom jer nije htjela da me ostavlja kod kuće da čekam tamo sam pošto sam bio mlađi. I ja sam gledao te treninge, meni se to svidjelo i krenuo sam da treniram tako sa 5 godina i jako brzo sam napredovao. Ima na Pečurci se zovu kola na Pečurci i jako sam brzo to savladavao i tu su bili Dušan Marović i Saša Veličković koji su prepoznali taj talenat i počeo sam da treniram 2 puta dnevno sa 5 godina. Roditelji s pravom vide gimnastiku kao bazu za razvoj dece, međutim, svedoci smo toga da što zbog rane specijalizacije ili popularnosti nekih drugih ekipnih sportova, deca krenu nekim drugim putem. Kako su tvoji roditelji prepoznali da je tvoj put baš ovde i šta je ono što je tebe vezalo čvrsto za salu i za sprave dok su tvoji vršnjaci možda prelazili na fudbal ili na košarku? Pa da, s vremenom kako to postane rutina, postane i način života. Nije odmah bilo samo gimnastika, trenirao sam i fudbal i aikido pored toga, tako do neke 8. 9. godine sve to moglo nekako uporedno da se postigne. I onda kako su krenule takmičenje sa nacionalnim timom, tu sam već morao polako da se odlučujem da li želim da budem u tom sportu ili da mi ostane hobi da radim za svoj neki užitak i da budem tako u više sportova. Naravno, podrška porodice i bliskih ljudi je jako bitna, ali opet se vraćam na to da postane rutina nekako života i bude onako bezbedna zona da se vratite na trening, tako da to me održavalo konstantno. Gimnastika kao i svaki drugi sport je u početku samo igra, ali tvoj sport vrlo brzo postane surov u svojim zahtevima. Koji je to neki moment kada je to prestala da bude zabava i kada si svesno odlučio da je to tvoj poziv? Da, pa već tako 2008. 9. godine imali smo međunarodne turnire sa klubom gdje smo išli za Bugarsku, za Makedoniju. Smo imali međunarodna takmičenja na kojima smo se dobro pokazivali. Generalno, ceo klub je bio dobar. Ja sam svako takmičenje imao dobre rezultate, dobro sam prolazio i onda 2011. 12. sam imao prvo učešće za nacionalni tim Srbije gdje sam osvojio prvo mesto i tu sam već video da ima nekog smisla da se bavi tim sportom. Odlazak u Novi Sad je verovatno velika prekretnica i promjena. Kako si to doživeo i šta je ono što si ispakovao u Kostolcu i što ti danas kao vrhunskom sportisti pomaže? Pa da, kao što sam napomenuo, od 2012. su krenuli te međunarodni turniri, međunarodna takmičenja. Onda posle toga sam već postao sam junior, da smo išli na evropsko prvenstvo, imali smo turnire Turska, Bolu, tamo isto bio internacionalni turnir gdje sam isto osvojio prvo mesto i onda smo imali evropsko prvenstvo gdje sam bio 9. u Evropi, ušao sam u finale, a pre toga smo imali finale u Višeboju na evropskom prvenstvu. Gavrilo Ilić je napravio što pre njega isto niko to nije imao i onda posle njega sam ja to ponovio samo sa boljim rezultatom krajnjim.
I u principu svi smo tu već bili sklopljeni iz svih gradova Srbije smo trenirali, imali kampove, skupljali se zajedno, tako da mi ništa nije bilo nepoznato u tom nekom smjeru. Već smo i živjeli zajedno i putovali svuda, već je nekako bila porodična atmosfera. Šira javnost je upoznala prošle godine kroz tu bronzanu medalju na svetskom kupu u Bakuu. Međutim, kao što si i sam rekao, iza tebe je skoro decenije i po reprezentativnog staža i međunarodnih turnira. Da li od nekih turnira koje si sada naveo ti je možda neki ostao posebno u sećanju, neki kada si potvrdio i sebi i drugima da pripadaš svetskom vrhu i da tvoj talent prevazilazi ove lokalne okvire? Svaki rezultat je poseban za sebe tog trenutka, jer svaki ima neku priču kako je došlo do toga. I u principu, posle svakog takmičenja nešto novo naučimo, kako god prošlo takmičenje, da li prošlo dobro, loše, uvijek imam dobar motiv da nastavim dalje i svako takmičenje mi daje vetar u leđa za dalje. Srbija je na medalju za svetsku kupu čekala punih 17 godina. Šta je ono što se tebi motalo po glavi dok si čekao ocene sudija? Da, imali smo pre 17 godina, Miloš Paunović je osvojio bronzanu medalju na preskoku i Aca Antić je bio četvrti na isto tom takmičenju koji je iz Kostolca, iz mog kluba gde sam aktivan član i dalje. I nakon toga je Dušan Đorđević osvojio na svetskom challenge kupu, to je jedna lestvica takmičenja ispod svetskog kupa. I 2 godine nakon njega sam osvojio ja 3. mesto na razvoju na svetskom kupu, što je za sada najznačajniji uspeh Srbije. Medalju se osvojio u razboju koja zaista zahteva milimetarsku preciznost i maksimalnu koncentraciju gde sudije kažnjavaju i najmanje drhtaju ruke. Da li postoji možda taj neki kritični hvat o kom razmišljaš pre samog izvođenja vežbe? Pa uvek postoje sumnje, uvek se borite sa demonima nekim tu vašim koji stoji s jedne i s druge strane. Ali uvek se vratite na tu bazu gde znate da ste trenirali, da ste dali sve od sebe kako bi bili tu gde jeste. Tako da kakav Bog ima plan za vas, tako se i desi na kraju krajeva, nema šta. Sportisti često kažu da je teže odbraniti nego osvojiti. Šta je ono što je tebi ta bronzana medalja promenila u glavi? Pa ništa, samo mi je otvorila sliku da stvarno može da se postigne nešto veće u našem sportu, iako nismo imali do sada neke veće značajne rezultate, da su tipa evropske medalje, svetske medalje, učešće na olimpijskim igrama. Iz mog nekog ugla vidim da to sve moguće, da je samo pitanje sad vremena i malo okolnosti da se poklope, da se spoje te kockice kako treba i da se stvarno podigne gimnastika na neki viši nivo. Kad gledamo sa strane, sve ono što vi radite na spravama je zaista impresivno, ali iza toga se kriju godine i godine rada. Pa kako izgleda jedan tvoj dan treninga od trenutka kada uđeš do trenutka kada napustiš salu? Generalno je jako malo vremena da se posveti za više sprava, da se obiđe neki više boje, ali ako se posvetimo 1 do 2 sprave, to je sasvim ok vremena. Opet se vraćamo na sistem gde školovanje treba opet izađe u susret, jer treba da se poklope treninzi sa školom i ostale stvari životne koje obezbeđuju taj život na kraju, da imate vremena da se bavite samo treningom. Meni se ta prilika ukazala tek prošle godine da završio sam fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i onda je konstantno bilo uporedom i školovanje i treninzi i malo neki poslovi sa strane i sve to išlo u krug gde je uvek bio prioritet gimnastika, uvek smo pokušavali ceo fokus da stavimo na sport i sad je napokon došlo to na svoje, da možemo malo da se rasteretimo sa te druge strane, da možemo ceo fokus da posvetimo treningu. U sportovima kao što je gimnastika, gde se sve odvija brzo i gde sve ono što si radio, trenirao mesecima i godinama treba da stane u to jako kratko vreme, sigurno je da je potrebna velika mentalna čvrstina. Na koji način treniraš taj segment? Jeste, nezgodno je jako. Posljednje 3 meseca dobio sam sportskog psihologa koji mi pomaže, imam saradnju sa njim i stvarno mi dosta doprinosi da se osvestim svoje neko stanje, da vidim gde sam, šta sam, šta radim, sa kim radim, da li to volim, da li to želim, da se pripremim bolje mentalno da se pripremim za takmičenje, jer fizički maltene kogod dođe na takmičenje je spreman na tom takmičenju, onda stvarno te neke sitnice prelome, da li si u igri za nešto više ili staješ tu, vraćaš se nazad, da još tu treniraš šta ti fali, da li bilo mentalno ili fizički, pa da se vratiš opet u igru.
Još jedan deo koji je izuzetno važan za ceo taj mozaik je i ishrana. Koliko si tu disciplinovan i da li ti je bilo teško da se nečega odrekneš? Jeste, i to sam dobio baš pre 3-4 mjeseca sa Jovanom, sam sklopio saradnju koja mi je jako pomogla stvarno da obročim te obroke i da rasporedim. Uvijek sam nešto gladovao, pa ono pre takmičenja ne jedem, pa se prejedem posle takmičenja, pa sam sve to nekako nadivljao onako išao što bi se rekao i kako sam krenuo sa saradnju sa Jokom, stvarno sam se doveo u red, sticam konstantno, imam energije, nemam one nagle padove, nemam neke pretarane želje za glupostima nekim sa strane jer sam konstantno jeo svašta, nisam toliko ni vodio računa jer bio je i period gdje sam bio i na fakultetu i na treningu i to je bila hrana iz menze, sve nešto usput, kako stigneš, šta stigneš. Tako da sad je stvarno sve super, ali opet uz pomoć Joke veliko hvala Jovani na tome i suplementacija, ishrana i sve sad nekako uobročeno i fokusirano ka sportu. Tako da je stvarno super sad. Javnost često meri uspehe kroz medalje i postolja, međutim često ne vidimo šta se dešava iza brda. Koliko je teško ostati motivisan i ulagati nadljudske napore u sport koji kod nas nema veliku sistemsku podršku? Jeste, pa naravno uvijek je teško, ja sam zahvalan da i sam nekako izgurao i mogao da ostanem u tom sportu jer uvijek je ta egzistencija udara sa strane gdje čovjek mora prvo da živi pa da vidi šta će gdje će, pa onda ako ostane vremena da se bavi sportom. Ako porodica nije finansijski stabilna da isprati dete koje želi da bude takmičar u tom nekom smislu, je jako teško kod nas jer sistemski nema ko to da isprati. U principu, kad se napravi rezultat, onda imate benefite, onda može da se živi, ali do tada je jako teško da se to poklopi. Ja kažem, opet zahvalan sam Bogu da sam nekako opstao u tom sportu jer sam konstantno uvijek nešto radio, doprinosio, da mogu da izguram te neke osnovne životne stvari, da opet može fokus da nam bude na sport. Tako da ja se nadam da, pošto kako smo živjeli sve to vrijeme, pokazuje se da je dobro, da ima opet nekog napretka. Sad kad je fokus na tome, vjerojatno će biti puno bolje. I povrede su također sastavni deo ovog sporta. Da li si nekada bio prinuđen da praviš dužu pauzu zbog neke povrede i kako izađeš mentalno jači iz takvih momenata? Pa jeste, to je jako teško za sportistu sigurno jer ako se ne napreduje znači da se stagnira, a stagnacija ne postoji, znači da nazadujete dok drugi napreduju, tako da u principu dok se ne oporavite nemate tu neke preterane opcije. Kod nas je jedino malo zahtevnije, a opet se vraćamo na te financije gdje opet sami moramo, pomogne tu i klub, pomogne i savez koliko šta ko može, ali opet sami morate da se izlečite nekako. I u principu ja sam u 2016 imao jednu malo veću povredu kolena koja se konstantno obnavljala. Lečio sam se nekih 2 godine, ali u tih 2 godine sam i takmičio i vraćao se, pa se opet povređivao. I onda je krenuo fakultet već polako posle toga i kako sam imao obaveze na fakultetu, tako je trening malo trpeo, nisam mogao da dajem svoje neke maksimume, a konstantno sam imao neke povrede, imam diskus herniju, kičme, pa sam imao 2 operacije ručnog zgloba. To sve naravno teško je mentalno da ostanete tu gdje jeste, da budete stabilni, da izgurate to. Naravno opet se vraćamo na podršku porodice, na podršku prijatelja, devojke, svih tih ljudi, sve su to bitni faktori koji utiču na moje poboljšanje i da ostanem tu gdje jesam stvarno. I stvarno sam zahvalan svemu tome. Šta je ono što si u tim danima naučio o sebi? Pa sigurno je strpljenje jedna ključna stvar, strpljenje i disciplina, da morate nekad da sačekate, da stanete malo, da vidite šta se dešava, da se izliječite, da date sebi vremena, ok, možda sad stvarno nije vreme, daj da vidim šta mogu da učinim, da bude to bolje, da kasnije opet se ne bi vraćali na te stvari, tako da konstantno su neke lekcije iz kojih učimo. Još jedna stvar koja je jako specifična za gimnastiku je to da je dugo važilo pravilo da je to sport sa kratkim rokom trajanja. Međutim, i ta granica se posljednjih nekoliko godina ozbiljno pomera, pa tako vidimo vrhunske sportiste koji se takmiče i u 4. deceniji. Kako ti danas gledaš na svoje telo i na svoje godine i misliš li da tvoje najbolje vreme tek dolazi? Pa ja smatram da moje vreme tek dolazi, jer opet se vraćamo
na tu neku egzistenciju i na stvari gdje vi trebate da se osvestite i da sazrite i sve to kod nas nekako malo sporije ide baš zbog tog sistema koji nije fokusiran na to što treba da bude ako ste sportista, da samo trenirate i da imate sve obezbeđeno. Kod nas nije to u pitanju i onda jednostavno dok se to sve poklopi, dok dođe na svoje, za sport generalno uvijek je neka 24. peta bila neka granica da se tu već staje. Ja smatram iz svog nekog ličnog iskustva da imam sigurno još nekih 5, 6, 7 godina da se ne ograničavam dokle mi telo dozvoljava, ali dokle god mogu da se brinem o sebi i da čuvam svoje telo, radit ću to na najbolji način, tako da smatram da moja karijera tek kreće u tom nekom profesionalnom smislu. Mali broj sportista može da se pohvali time da dok je karijera još uvek aktuelna ima svoj mural u svom rodnom kraju. Kako se osjećaš kada prođeš pored tog zida u Kostolcu i kako gledaš na to? Da li ti to podsjetnik odakle si došao ili sa druge strane neka poruka onim novim klincima da je moguće da iz te hale dođe do nekog svetskog postolja? Pa da, zahvalan sam na tome, naravno, to je njihova zahvalnost i podrška za sve te godine i za sve te uspehe i naravno nadam se da je to svakom detetu koje kroči u salu motiv da nešto veliko može da se desi i da je sve moguće da ako sanjate veliko da se velike stvari dešavaju. Član sam sa Partizan Kostolca i dalje takmičim za svoj klub, ali treniram u Sokolskom društvu Vojvodina Novi Sad sa Vladimirom Drakulićem i cijelom tom organizacijom tamo. Izašli su mi u susret stvarno puno godina, tamo sam treniram i spavao sam u tom klubu, ima jedna sobica gore godinu dana, tako da su mi izašli u susret stvarno i veliko hvala njima za sve to. Pa jeste, nekako se uvek se vraćalo, baš ono kako god je u životu, to je bila neka sigurna zona gde znate da kad odete da ste tu vi, da je to nešto vaše i onda se to stvarno nekako održavalo. Sada da me pitate kako je to tako ispalo, stvarno je magija sve kako se dešava. Sada kad si spomenuo i trenere sa kojima si sarađivao, šta je ono najvrednije što si naučio od njih, a koje nemaju veze sa sportskom veštinom? Da, pa naravno, pa mislim, ceo taj način gledanja na život i neke stvari koje vas usmeravaju van sporta, to je sve poteklo iz te neke porodice, gimnastičke porodice. Tu je bilo i dosta trenera se tu izmenilo i dosta ljudi su mi pomogli i sve nekako je sve teklo ono iz perioda u period, svako ima svoj neki period. Nisam konstantno imao jednog trenera pa da je to sad. Moj početni trener je bio, to jest bili su Saša Veličković i Dušan Marović, gdje je Saša Veličković 2006. već otišao za Niš i ja sam ostao sa Dušanom Marovićem, a Dušan Marović je dobar pedagog i dobar trener do nekog određenog uzrasta. On je trenirao rukomet generalno, nema toliko dodirnih tačaka sa profesionalnom gimnastikom. Sve je bilo na nekom tom školskom nivou gdje se to nekako unapređivalo uz pomoć tih kampova gdje se skupimo 10 dana, Novi Sad 10 dana, Niš, uvijek je nešto bilo i tu se sklope svi koji u reprezentaciji i on se tu nauče dosta elemenata, vratimo se kući i to učimo u principu. Bilo je sreće da se to dešavalo često, da smo se skupljali pa smo tako i napredovali. I uslovi su do 2012. bili onako loši jer nismo imali gimnastičku salu, tek 2012. smo dobili gimnastičku salu sa jamom baš full, da je opremljena, da imate sve uslove, uvijek je bilo ono postavimo sprave, sklonimo i to ne prave takmičarske sprave, nego parter je bio tipa tatami, mislim nema veze sa parterom i tako neke usedna vratila i sve nešto privremeno što može da se doprinese. Tako da posle tog vremenskog perioda kako smo dobili salu je stvarno bilo veliko olakšanje i tu smo imali isto i takmičare koji su mi isto dosta pomogli kako u tom takmičarskom, tako i u trenažnom smislu, da sam i sa njima učio dosta elemenata i onda kako sam otišao za Novi Sad je stvarno krenuo najveći napredak. Danas je Kostolac i Novi Sad imaju dobre trenažne centre, ali kakva je situacija u drugim delovima Srbije? Ima li naznaka da će u nekoj budućnosti gimnastika da poraste? Pa ja se nadam, sve daje potencijali, ima jako puno talenata i u Nišu, i u Beogradu, i u Subotici, i u Novom Sadu, i u Kostolcu. Za sada su samo dve opremljene sale u fullu, da je to Novi Sad i Kostolac. Niš uvek ima dobre potencijale i uvek ima dobre takmičare. Kao što sam rekao, imaju dve medalje sa svetskih
kupova koji su isto stvarno ogromni uspjesi za nas, a nemaju najsjajnije uslove. I imaju salu neku koja je opremljena sa starim spravama, nije najbolje opremljena, ali za sad je u priči da treba da se gradi nova sala sa novom jamom i novim spravama, tako da se nadamo da će nešto da se pokrene u vezi toga. Sigurno da dosta toga pripada i kućnom vaspitanju, ali na koji način misliš da te gimnastika oblikovala kao ličnost i šta je ono što si našao u gimnastici, a možda ne bi mogao da nađeš u nekoj drugoj sferi života? Pa da, verujem da većina sportista kao i mi, da to u sali u principu bude ključni faktor za neko vaspitanje i za gledanje na život i neki način života, stvarno. To oblikuje čoveka u svakom smislu. Sad, ako je to okruženje dobro, vjerojatno će biti dobar čovek, ako nije, uticat će baš dosta na čoveka. Ja sam zahvalan svojoj porodici da su bili stvarno tu za mene i da su me bodrili uvek i da mi nisu pritiskali kad je trebalo i kad je trebalo da stvarno budu tu nekada da se zatekne, da su bili tu, da me nisu pustili i da su odustali od mene nijednog trenutka, tako da smatram da je porodica također ključan faktor svakog sportiste, da ne može bez te podrške. Jednostavno ne može individuo da napravi neke stvari ako nema taj neki vetar u leđa i da zna da i kad je loše, da ima gde da se vrati, da će biti sve okej, nije smak sveta, ideš dalje. Tako da smatram da je sve to kad se u globalu spoji da na kraju ispadne dobar čovek od tog sistema koji je napravljen. A ko je Petar Vefić kada nije u sali? Imaš li možda vremena za neke druge sportove, hobije? Pre nekih 5-6 godina sam konstantno nešto radio pored, da li je to bio ples, da li je bila muzika, izlasci. Sad, posljednji vremenski period sam se stvarno fokusirao na sport i to je uglavnom treninzi, spavanje, treninzi, spavanje, treninzi, spavanje i tako ide u krug. Nema nešto preterano vremena za, socijalizaciju i sve to. Živim sa devojkom pa je to malo već lakše jer je tu i onda mi ona stvarno puno pomaže u vezi tog života, ali sam sad stvarno u fokusu da nemam neki preterani život van sporta. I za kraj, kada bi sada jedna devojčica ili dečak ušli u salu zbog tebe, šta bi im rekao? Šta je ono najlepše što će dobiti kroz sport, a šta je ono što će možda biti teško? Pa da, dobit će sigurno lepo iskustvo i neki porodičan odnos u svemu tome, izgradit će neke svoje navike, vidjet će, izgradit će isto i istrajnost, bit će disciplinovani. U principu nema loših stvari tu, nema šta loše da im se desi u svetu toga. Na koji god sport da krenu, samo je bitno da se bave sportom, da se grade polako kao ljudi i da vide da sve ima smisla, da trebaš da sanjaš veliko, da je sve moguće, da ne gledaš ko će šta da ti kaže, jer uvek, svi sude nešto, svi nešto pričaju, a zapravo ljudi koji rade i koji streme ka nečim te podržavaju i tu su za tebe i to je, ne znam, to je neka čar sporta koja pruža. Malo pre si rekao da misliš da tvoje najbolje vreme tek dolazi, pa šta je ono što te očekuje u nekom narednom periodu i šta su neki ciljevi? Da, krajnji cilj je naravno olimpijske igre, da se kvalifikujemo, pošto nikad nismo imali nijednog učesnika u svetu gimnastike na olimpijskim igrama i u putu dotle jurimo tu evropsku medalju da osvojimo, to jest da napravimo prvo finale na evropskom prvenstvu koje je sad u avgustu. Svake godine se održava evropsko prvenstvo, napravili smo plan sad za avgust, nadamo se da će da se to realizuje, da kucnemo drvo. Tako da to su neki planovi. Usput imamo svetske kupove koji su već počeli, imamo sad za 3 nedelje Osijek, Dohu ako bude stanje kako treba i Varnu i Koper, to su challenge kupovi i posle toga imamo 2 do 3 meseca odmora između toga i onda ide evropsko prvenstvo koje je krajnji cilj ove godine. Tako da je najveći fokus na tome. Petri, hvala ti mnogo još jednom što si govorio za dobre sportske priče. Ja se nadam da će tako i biti. Želim ti pre svega da ostaneš zdravi i nadam se da te gledamo u Los Angelesu. Hvala vam puno. Hvala. Sa nama je bio Petar Vefić.